गुड मॉर्निंग केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुँच आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। तो आज मॉर्निंग रे मोर आज अधा काम पूरा हल्का हो जाए। सका उठला बेलू बो पूरा घर झाड़ू कर देछि। बापा जाइए फूल नहीं आसछंती खाली बापांकर मोर जाइए माछ चिंगुड़ी नहीं आसछु जेहेतु माछ आमर डाक्तर बाबू खाइबे नहीं तांको पई आसीछि चुंगुड़ी आमर आसी आज खंगा माछ माछ भी पूरा भजा है पूरा रेडी है अच्छी खाली बहुत तरकारी करिवो देखो ये खंगा माछ भजा रेडी और डाक्तर बाबूंकर आसी चुंगुड़ी पूरा माने नई चुंगुड़ी देखि पारथबे। बर्तमान आमर गार्डनिंग चली बापा मो गछ सब भांगी देके आउ थे लगे बहुत तरह सका पूरा ठाकुर को भल से सुंदर भाव में सजे देछि और पूजा कर देछि। मोर आज अधा काम फिनिश मु खाली आज बसिकी खाइबी। मो आलोरा गछ को ओपाड़ी देले किछि नै मगल धरु धरु छाडी गला देइन वर्षा पूरा गोटा जाक उठाई देलो बाटी गोटा उधर दे दे हे मो कुंडा भाई देले आलोरा बच्चे न दिन लागो हां बसी दियो बच्चो पानी किंतु सब दिन केते दबु पानी तो रेगुलर मु दउची ता गछरा लागिला ना ए वर्षा हम गछ भांगी देकी जाईछि वर्षा नै तो जाई छै किछि नै जो रसुन भाग सेंति कोना एटा खपनी ए रोइता सब काटी मु ता काटी माल बड़ा देखा देबी पूरा कुड़वा देबी कुड़िया रे पूरे की कुड़वा में जो ताटिया बटे वाला दोनों स्टील कर ए मग ता कथे बसी बनी जमा बो एटा रखी दे सेपटे गोदी वाला भाग बाली का तोड़ दिया उसे खाओ खाओ हलानी तो मिसी रेड है जो काटी लोन दिए कौन किटा कौन किटा बो किचन में कौन किटा छन तो तळ गुला के लिए होबन कोन बा ए गुडा आधा कवर हो जो हो गछरा बढ़िया बना पंखा लागला ए ता गदर बंधैबो और दीदी बोल दे ए घर को खाली बच्चो तो कोन अच्छा देखि आ दियो ना बा पूरा सब को छोटे देबी बच्चा टिके दे देले ना तो देख कोला दिटा पैकेट नै आसियो ना खाऊची देखिला बेलू उठे पारनी कुंड जीरा राइस तमे खाओ तमे पा अधिका रो अधिका खाउछ मु खाइले उठे पारछु ना जीरा राइस हो एत्ती की भात ऐसे कोन जीरा राइस एते खाउची तार कोन बळ नाही हेगा जाना की काई कुने दे कत दे अपे पटवा कता हेला ए 10टा बाजिला एना बार बसे देले कोन भात ए रखो आ गछ भाई खाउ खाउ गोटे भात इए हेजिबो कुडुआ जति रोइलानी खाली भर्ती कुडुआ सेठी एठी ओह नो कुडुआ ए कुडुआ तमे नबा कोन कहउछलो तो गाड़ी नै कि जेबो नै तो गुडा हम पैसा दे कि काटी दे अधरी बच्चो मचो ए अंगटा टी काट दो ना ये अंगटा काट दे खाली अंगटा टी काट दे ये उठिलानी सुखी गलानी देखी कि जो पड़िबो कंटा बसियो देखी ए अंगटा टी काट दे हो जो केंदी अन्नपूर्णा गति देखला तागतिरा कोनोसी गछरा अभिनार ओए केते लगा दे तू जान गाडी बुझे तेरे मोर गोटे दउछ त सब रखिबे ना पोछि की गोलाप का पंखा ए तोरा दे समस्त रखुछन हां बा गोलाप रखनी ना पूजा होची बाबा रो मेन फूल होची गोलाप फूल गोलाप तो समस्त एना सब दिन को रखितन गोलाप सब मंत्र रे दिया हो गोलाप से जो कंटा कहउछन से कंटा की कंटा
କଳୁ କୋଉଟା ରଖିବି? ଏଇ ମନ୍ଦାର ରଖିଦେବି କି ବଡ଼ ବାଲ୍ଟିରେ? ସେ ମାଟି ଚାହୁଁଛି ଏଇ କୋରିଅର ଆସିଲା ଯାଅ। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ହୁଁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆରମ୍ଭ ହେଇନି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? 2-2.5 ଘଣ୍ଟା ଆଣିବା। ଏତେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନା ଆଉ। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଆସୁଛି। ବାଲକୋନିର କଣ୍ଡିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହି ଖତରନାକ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଭଗବାନ। ଏ ଯୋଉ ମନ୍ଦାରଟା କୋଉଠି ରଖିବା କହିଲ? ମନ୍ଦାରଟା ସେ କ'ଣ ଏଇଠି ରଖିବି? ସେ କ'ଣ ପୁରା ଏଇ କଣକୁ ନା ଏଇ ସେ କ'ଣ ପୁରା ରଖିଲେ ସେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏଇ କଣକୁ? ହଁ ବାପା ଲୋ, ଏଇ ଯୋଉ ବାଲ୍ଟି ହେଇଯିବ ତ ଟେକି ପାରିବି କି ନାହିଁ? ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି ରହ। ସେ ମାଟି କ'ଣ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଇ ଗୋଟେ ଖପରା ଦେ। ନାନା ତୁ ଚିଲି ପାଉଡର କୋଉଠି? ସେଠି ବା ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲି। କୋଉଠି ମାଟି ରଖିଲି? ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବାଲକୋନିର ଲୁକ୍ ଏଇପରି ଭାବରେ ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେବି, ବଟ୍ ସେଇଟା ଟିକେ ପରେ। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଗଛକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ତା ଜାଗାରେ ସବୁ ରଖିଦେଲି। ତ ଏବେ ଗଛର ପ୍ରପର୍ କେୟାର ଆଜିଠୁ ନିଆହେବ। ତ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଫୁଲ ଦିନକୁ ଫୁଟୁଛି, ସେଇଟାର ଅପେକ୍ଷାର ଖାଲି ରହିଲା। ତ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି 12:40। ତ ସକାଳୁ ଆଜି ମାନେ ଏତେ କାମ, ମାନେ ମେନ୍ କାମ ହେଲା ବାଲକୋନି। ମାନେ ଏତେ ସାରା ଗଛ ଥିଲା, ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଲାଗି ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଭଲସେ ପୁଣି ତାକୁ ମାଟି ଖୁସେଇକି ସାର ଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଫାଇନାଲି ରଖିଲୁ। ତ ଯାହା ହଉ ବୋଉ ଆସିଛି ବୋଲି ବଡ଼ ହେଲ୍ପ ହେଇଗଲା ବି ମୋର, କାରଣ ସେ ରୋଷେଇ ବି କରିଦେଇଛି ତା ଭିତରେ। ମାନେ ଏତେ ସମୟ ବାଲକୋନିରେ ଆଜି ବାପ ଝିଅ ପୁରା ନାକେଦମ ହେଇଯାଇଛୁ। ଫାଇନାଲି ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଗଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼େ, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘରକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆମ ଘର ପାଖର ଭିୟୁ ଦେଖେଇଛି ଯେ କେତେ ସାରା ଗଛ ଲାଗିଛି। ବାପା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗଛର କେୟାର ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଗାଳି ବି ଖାଇଛି ଗଛ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଯେ ଏମିତି କାହିଁ କେୟାର ନେଇନୁ, ସେମିତି କାହିଁ କେୟାର ନେଇନୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଯାହା ହଉ ଗଛ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଏବେ ହେଇଗଲା। ତ ସବୁ ଭଲସେ ସେଟିଂ କରିକି ଆମେ ବାପ ଝିଅ ରଖିଦେଲୁ। ବଟ୍ କେମିତି ବାଲକୋନିର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଉ କ'ଣ ସବୁ ବନେଇଛି। କିଚେନ୍କୁ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ, ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ବନା ହେଇଛି ଆଜି। ଏଠି ବୋଉ ବନେଇ ଦେଇଛି ତା ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମର ଏଠି ବନି ଯାଇଛି ଖଙ୍ଗା ମାଛ ଝୋଳ, କି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଭୋକ ଗଲାଣି, ଯିବା ଏବେ ଖାଇ ନେବା। ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ଖାଇବା, ମାଛ ତରକାରୀ, ଭାତ, ଆଉ ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ। ଭୋକ ଜୋରରେ, ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ କାମ ଆଜି ଜୋର ହେଇଗଲା ନା? 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ। ଆସି ଯାଉଛି ନା ଥାଉ, ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଜୋଇଁକି ଦବ, ହେଇଗଲାଣି ବା, ଥାଉ ଖାଲି ଜୋଇଁକି ଦବ। ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବଇଛି, ମୋତେ ଯାଚୁନି। ଏଇଟା ଆଣୁ ମାଛଟା। ନିଅ ମାଛଟା ନିଅ। ଆସିଛି ଖାଇବି ସେଠି ହଁ ସେମିତି ନେଇଛି ଖାଇ। ଆମେ କ'ଣ ପାପ କରୁଛୁ? ଜୋଇଁ ଖାଇବ। ଆଉ ତମର ମାଛ ହେଲାଣି, ଏ ମାଛ ସେ ମାଛ କଷା ଆଣିଦେଲେ ଭଲ ଅଛି। ଆଣିବି। ଜଣେ କହୁଛି ଥାଳିରେ ଆଣେ, ଥାଳିରେ କେମିତି ଝୋଳଟା କେମିତି ଆଣିବ ଏମିତି? ତାକୁ ଢାଳି ଦଉନ। ଖାଉ ଖାଇଦେବ। ନା ଚାମଚ ନେଇ ଆଣିବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ରାତିରେ ମସଲା ଦେଇକି ଏ ଯୋଉ ତରକାରୀଟା କଲୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଏଇନା ତମ ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ହଁ, ତରକାରୀ କଲାବେଳେ ତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମାଛ ହଉଥିଲା। ଭଲ ଅଛି। ଭଲ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲ। ଚିଲିକା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ଏ ଚିଲିକା ନୁହଁ, ନଈ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ତାଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚାଇର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି।
बढ़ेला तुम देखना तोकरे बढ़े है शुगर खाने का काय होतं टमाटर चांगला आहे ठीक आहे ठीक आहे छोटे ना छोटे छोटे नाकामध्ये आवडला फोटो मला नाही होते रे टाकून काय तो जोड़ा नहीं होती रात्रि को से मसाला देके करो पड़ो ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇକି ସଫା ପୁରା ଏଠି ବିଲେଇର ପଡ଼ିଛି ମାଛ ବିଲେଇର ପଡ଼ିଛି କଣ୍ଟା ଥାଳି ଆଜି ପୁରା ସଫା ଥାଳି ତାଟିଆ ସବୁ ସଫା ଆମର ଦୁଇଟା କୋରିଅର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଡାକ୍ତର ମୁହଁଟାକୁ କେମିତି କରିକି କୋରିଅରଟାକୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି एक्चुअली ଶୋଇଥିଲେ ମୁଁ ଉଠେଇକି ଆଣି କୋରିଅରଟା କହିଲି ଦେଖ କ'ଣ ଆସିଛି ରିଟର୍ନ ଯିବ କି କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁହଁଟାକୁ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ବାହାରିଲା ମୋର ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ବାହାରିଲାଣି କୋରିଅର ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଗ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଚେନ୍ର ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଗେଇଛି ବୋଲି ସେଇଟା ବି ଆସିଛି ଆଜି ଆସିଗଲା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସନ ମୋର ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେଟା ପାଣି ଫାଣି ହେଉଛି କିଚେନ୍ ଅସନା ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ପାଣି ପୁରା ଭଲସେ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ବାସନ ଯାଇକି ମୋ ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିବି ହବ ତ ହଁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଏଇଠି ପାଣି ରହିଲା ପରେ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଯିବ ସିଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ ବହୁତ ହି ୟୁଜଫୁଲ୍ ଏଇଟା କିଚେନ୍ ପାଇଁ କିଚେନ୍ ଅସନା ବି ହେବାର ନାହିଁ ଦେଖିଲ ପକେଇ ରଖିବା ଏଠି तो फाइनाली किचन को आसीगला किचन आइटम टे हसिकी रखुन टेंशन है देखो तो आसीगला मोर जिनसटा एक्चुअली एटा ही लागिव हमर किचन रो ग्लास रे जोथि पई कि लाइट रिफ्लेक्शन हबाटा कमी जिवो आ एतेटा लाइट रिफ्लेक्शन हबनी तर अठाटा देछि ना कोठी देछि काई ସେଟା ଲେଟ୍ ରେ ଯାଏ हो सेटा मैं लेट रे जानी लगेला बेले म आपण मानको देखुछि जे एटा म केमती कोन लगेली मु तो लगी परिबिनी मोर से स्किल सेट नाही एक्चुअली ମୋର सेटा ନାହିଁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛି डाक्टर बाबू को सब जाना एक्चुअली सत्य कथा टैलेंटेड लोक मोर ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏମିତି ବଡ଼ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଜି କିଛି नाही कहीं ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଲେ ହବ। इलेक्ट्रिक काम ठू आरंभ करी माने पानी रो किछि प्रॉब्लम हेले सबथिरे तो तुम सॉर्ट आउट कर दोछ एटा मल्टी टैलेंट ना ए सेटा उठा है ना कोन देखिलो उठा लागी छी ना ता धरे हां एटा बोधे से व्हाइट टा छड़िला उठा लागियो नहीं तो देखिले खुरापाती दिमाग रे कोन कोन सब चाली छी कोन जाई सब कोठु कोठु अरेंज करी नै आसलेनी माप चलछि माप चलछि एटा तो गोटे छोट पीस हबो कोन ये चौद आ गोटे बोधे मगेबा नहीं गोटे ट्राए कर देख केमती कौन हो केते एटा सीधा पड़नी एटा सीधा नहीं सीधा अच्छी ना बीटेक कैंडिडेट भाया पूरा माप चुप इंजीनियर मिस्त्री प्रत्येक सर्जरी रे मेजरमेंट अच्छी कानरे टिके लगे दियो से जो पेंसिल टा मिस्त्री स्टाइल रे कानरे लगी हेड मिस्त्री
ବୋଉ କହିବ ଏଇଆ ବୋଉ ତ ଜାଣିନି ଏଇ କଥା କହିବ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲି ମୋତେ ଭୁଲରେ ଆଉ କହିବ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ହଁ ପଠେଇଦବ ହେଇପାରିବ ହୁଁ? ହେଇପାରିବ କାହିଁ ହେଇପାରିବନି ଗୁଡୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧେ ମଗେଇବ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ହଉ କାନରେ ଦେଇଥିଲା ଭଲ ଦେଖାଉଥିଲା ଚୁପ ପରେ କଟିଂ ଚାଲିଛି ପୁରା ସାଇଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ସେ ଲାଇନିଂ ଅନୁସାରେ କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇନି ପୁରା ଆରାମସେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ତା ଦେହରେ ଧରିବି କି ଇଜି ହବ କେୟାରଫୁଲି ଜିନିଷଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଟିକେ ଏକର ସେକର ହେଇଗଲେ ଜମା ପ୍ରପରଲି ସେଟ୍ ହେବନି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚା ଉପରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ କେଉଁଠି ସେ କେଉଁଠି ପୁରା ପଛପଟେ ଯେଉଁ ବିଲିଭ୍ କର ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ହନୁ ହନୁ କେମିତି ବସିଥାଏ ଗଛରେ ହନୁ 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 ଲୋ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡଗିରି ପାତି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଏଟା କାଢ଼ି ହେଉଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିଲ ହଁ ବଡ଼ ଆଖିରେ ହବେ ଦେଖା ନା ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଦେଖିବ ଫୋନ୍ଟା ଦେଖିବ ଏବେ ଲାଗିଲା ଆମର ତଳକୁ ଖାଲି ଲଗେଇଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା କେତେ ଜାଗା ଯାଉଛି ସାମାନ କେତେ ଦେଖ ପୁରା ତଳ ଯାଇକି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଖାଲି ଖଡ଼ିକା ଦିଅ ଖଡ଼ିକା ଖଡ଼ିକା ଦିଅ ଯାହା ହଉ এই ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବି କାମରେ ଆସୁଛି ଏୟାର ରହିବନି ନାଇଁ ଏୟାର ତ ରହିବ ଖଡ଼ିକା ୟୁଜ୍ କରାହେଇକି ସେଟାକୁ ଲାଗୁଛି तू चक्का मैं कार तू म्यूजिक मैं गिटार तू पेंसिल ପରଫେକ୍ଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି